Assalamualaikum Rosap. Lagi perjalanan ke bandara sama istri. Mau kemana, Mah? Honeymoon guys, ke Mandalika. Mudah-mudahan perjalanan lancar. Rosap, sebentar lagi sampai bandara, sekitar 30 menit lagi. Perjalanan dari rumah sekitar 1 jam. Sekarang lebih cepat ke bandara. Terus udah di bandara ini. Habis check in nih, lagi nunggu. Sebentar lagi mau masuk. Mana, Mah? Paris Fashion Week. Berapa seatnya? 32 lagi. Halo guys, welcome to Lombok. Di sini jam 3 lewat.
Siapa yang menang? Oliveira. Oliveira. Berapa? Ini Martinez. And has been a bit wrong with him, and then Yes. same story with Jack.